Reke juga ndi mundu mukenu rucini ni tondu wa kiheo giki Ngai atwete kia muoyo ona mbura uria raura guothe bururi-ini ni hinda riega tungihanda nigetha tugakiona gia kuria. Ngacokia ngatho kuri we mwiroreri ni tondu wa guikarania na ithui guku kwa Inooro TV. Ni twakorwo twarikia kumuramura magatheti twina Njoroge wa Githinji ta uria mandikitwo ni aria maciandikaga Daily Nation na The Standard. Gatheti ingi ni muthenya wa rucio wona Ngai mwene hinya wothe atukinyaniria. Riu reke tuingire ndereti-ini tondu riu cia magatheti ni uhoro muthiru na ni tugukwirite kuma riria twambiriirie rucini rwega tuko tukirora uhoro wa icera ria President William Ruto Kirima-ini na ndeto ici wa kang'ethe na aremwo gucieria citherane mwiroreri utekumuteithia na ciuria ona kana mawoni kwitukira namba itu SMS 22488 na mundu wina ya kawaru. Ningi no ngiaria uhoro wa icera ria mutongoria itari na mutongoria ungi thiini wa studio. Nikio ndirakirire ugo ndiona ndiiriga guthie county ya Embu na ndirakiuga mundu ari gucera mucii ri niwe goga kiamukiro ni maitu mwene mucii. Ndagikinya Embu ndaicemania na mheshimiwa Njoki Wanjeru kana double N ego kunigetha tukiarie cia kirima twarie cia Embu na twarie cia bururi wa Kenya. No togwe mwiroreri ndakwira ino ni ndereti na wina rutha rwa kuria kiuria ona kana kuheana mawoni o mothe maria ungikorwo winamo. Mheshimiwa Njoki Wanjeru double N geithika rucine. Karibu sana Inooro TV. Thank you muno Kamau, ninacokia ngatho na ninaketheka kirako kia muthenya umuthi. Na ni thank you nundu wa kuomba kanya gaguka guku Inooro TV na nigetha twaranirie na muthikiriria na mwiroreri kana mwiroriria wa TV ino ya Inooro iria ikoretwe igitamba na njira nene muno wana kure mwena wa Embu County ni tukoretwe tukimiona na tukimenya uria maundu marathie na mbere kina mbakanya ngethi andu wa Embu County na moria kana ni ega kirako kia muthenya umuthi kana ni yaro na ni mere ni ava ni Mama County nigetha twarie maundu matiganite maria matukonie makiria. Thengi muno mundu agirwo ni mwaro gaga ndi mwaro na mheshimiwa Njoki gucokeria ngatho tondu muthenya wa ira session ito ya Mwaro FM ni rakungwira miaka 17 kuma ndia yambiririe we wari kwa mukimiambiriria urakoretwo wi mutongoria wa Mwaro FM hinda riu riothe ukaruta wira mwega muno kamiambatia ikero gakinya hau ikinyete nginya andu a Embu magikura riu hau akinya we Mwaro ukai na ithuĩ county ya Embu tukinyie taho. Thank you. Thank you. Niyo mama rakungwire miaka 17 egoro na neka kindu gitagwa surprise visit na maretera gikia 17 years nigetha megwe wanao tumite karugendo karasa ka miaka 17 na nigetha nimonie bado maina wira mwega mararuta watonde turutite wira mwega miaka yo yonthe ya naikuo na ngona ni manyite mbaru na njire mwe kana ingi. Yes, thank you. Tutanathie siasa ini mheshimiwa Njoki teke tu na gitio ujetikiri gori kiuria kingeteithia andu aitu na andu anini na andu a Kenya ukambiriria station igakinya hau ikinyete irakungwira miaka 17 muthenya wa ira itagwo Mwaro FM ugacoka ugathi kuria county ya Embu andu acio makuhe gitio magaguthura mbere wari mwandiki wa mohoro wari mumemerekia ta ithui kwina andu makurora guguo makoiga ni no nyende kuhana mheshimiwa Njoki Wanjeru hau agereire maundu mau ekite ungigwa utorani uyu umete ko umanite nake ungimatara atia? Kama ni bise ni nawe tumite barasa tondu guku station ino ya Inooro Radio Inooro TV na ni kwa we Mwaro tuonde tuyamemerekia background biraga andu ni journalist by profession but a politician by default yani kwa nekorire na mbuge nigetha mundu akinya tavau tukinyete kama ukwe maundu mairi mundu athingataga mundu kana maundu mathatu wa mbere ni gutwika mundu wandu you are social being ndugekare barasa na andu aku ario tungataga kana aria mwaranagiria nao kana ario rutagira wira vindira when distance na muno kana mona you are not accessible kana matingi gukinyira na ukamauraga koguo ndukamenya mathina mao na koguo ni varia radio ya we Mwaro na matungataga bau ni namenyaga mathina mandu wa Embu County tondu wa muthenya for 14 years ni namenyaga mathina mandu wa Runyenje Manyata mbere North mbere South na koguo navotaka kumegwa na kumathikiriria na koguo as a leader ningenda gwe challenge na go challenge atongoria rengi wa bewa kanyaga gutongoria
ndukathie barasa na andu waku twika accessible twika flexible na muno makiria twika mundu ungivata kuthikiriria no thikiririe no remwe ni kuvingia maundu mothe maria ukwenda kumavingiria no kini ukava mundu an opportunity ya kumuthikiriria it is very very important ndukathie barasa na andu twika mundu wa andu tonga andu niyo indo yes asante yuthi ne aigua twika mundu wa andu riu ri Mheshimiwa wa Njoki ri ndagwita guku ni tondu wa icera ria mutongoria wa bururi ni tuona ni aretite atongoria matiganite na ndeciona inyo mwana etwo kuria kwa deputy yes na tatwire we icera riri urariona atia ni urariamukira ri ngoro-ini yaku ri ngoro-ini ya andu a Embu ngeria vanduri vakwa na nireciria ngeria vanduri vakwa ni na andu manumiririte vuva kuma Embu County buge twita Embu County ni turenda president ya Embu County akithie county ile ciingi 11 tondu turamenya Mount Kenya region ina county 11 of course no remwe ni kuthie county cionthe at the same time 11 cia Mount Kenya lakini thini wa itinerary yake uria akavanga angikora no gafata gukinya Embu County turamwira welcome okay ni undu wake tondu at the end of the day ni muthamaki na angikora ni muthamaki wa bururi wetu wa Kenya twi tutie na kigiria kana ovo tu akomwira ndagaoke tondu gutie na gitumi kingi tuma tumwire ndagaoke thini wa Embu County kana kuria twikaraga tondu at the end of the day ucio nike twethurire na tutiaringiririrwa kumuthura Kamau history ya Embu ni ati 2022 venderia twekaga siasa na tukithurana Embu County ni county imwe iria yatongoretie muno na registration ya kiama kia UDA tugitonya thini wa Kenya Kwanza government na andu ni registered na wengi muno uguo ni kuga atia mai na wendi wa kuthura president William Samoei Ruto atuike mutongoria wa bururi wetu wa Kenya na mutongoria wa bururi wetu wa Kenya no mutongoria wetu wa county andu ya Embu koguo ni ngiuga vandu riva ekaria Embu County aturia Embu County president ni auke nigetha guka gwake ni tukamenya ni tumwira atia kana tureterete ndui namba 2 Kamau nuramenya video twa siasa ri kwi maundu tweriritwe mengi muno ni president even twitando wa Embu County na guka gwake no akanya kega ga kumurandura gakumudia president ye tumaundu tira watwirire ukinyitie va na tutikamwire ndui mweku tondu kigeranio kirora gwa vuva wa miaka 5 na riu twi half time abau tukinyete half time atwire tungimurora kigeranio giake kia half time kiriku niketha half time iyo ingitigarite ikinyia 2027 nitukamwira riu ni twarikia tamwe maundu makinyite koguo tumve an opportunity na niraugire watoria mutongori kama utomundi ukathi gwaku kanithari ukena ve wakanya ni mutungatiri ukethia andu makina kurorio guo makina kugiriria kana makina gukururira ndungikena naguo ninkiuga andu wa Embu tukore twina gitio twamukira president agikora no gauka Embu County uri utangienda gwika mundu uria wingi utangienda gwikwenda gwike mundu uria wingi tiga tukava muthamaki wetu gitio na njira ya kumuvakanya twaririe atwire maundu maria aratureterete na tuvorerete woguo tu nigetha tweka uguo ni tugacoka kumenya benefit ile tungivata kuona kuma woguo haya tukiariria andu aya ituri namwe ngoro ciao ni gukora cienyinamu ni tondu wa uria guikaire uhoro wa magoti uhoro wa thibitari uhoro wa githomo kia university uhoro wigi ati atongoria kurutwo thini wa kamiti cia bunge na gwekirwo andu angi uhoro wigi broad based government kureho kwa raira thirikari ewe ni wanarutwo kamiti Mheshimiwa anani nae Kashote nae thini wa kamiti tagwa agriculture na livestock na benderia kureka wa mugaruruku anani narutirwe na ngina twara kamiti ringita kwa ya regional development na ni undu oguo andu a Embu no amekare makimenya guo na thini wa kamiti ya agriculture ikoragwa departmental committee na ni committee ira ciragwa cievinya na cievinya tondu no amenya Embu ni agriculture na Kenya tutagwa ni ngirigasa koguo ni bauni na bataga kurukura mentho maundu ma Embu magicirwa ma ngirigasa tutikathie kwe kamwaki nitikanaga kwibidingi na ropire muno tukinya no ndwande tuciamira na mugoka na gutia na vote ya bia cia mugoka na ngi lobby na tukivewa 60 million thini wa sector ya mugoka kuria mwena wa Embu County na maundu mengi
maingi mengi wana kwi bindi na betu nginyagia mbegu ithaga seeds and seedlings mbeu cia kubanda tondu ni kamiti riria ni nabataga kuropi ngauga andu magikwa maundu mao embu ni mbewe mbegu kana mbeu ndwarire andu arimi etwa Embu County ni getha mabate kubanda na koguo kuma kamiti rio ni kuga riu maundu maria nabataga gutethia ma agriculture kubitukira Embu County mine kamiti no anemererwe muno lakini nevertheless a change is as good as rest to ni atwarira regional department another committee ukoria wa matura ngiboka wana bugu tukabata gukoria matura metu nginya matura metu ma Embu and of course ni bisaga kamiti ya agriculture we ngora kudeina mira ndwegwire uru we waoire tu no ndiakena no na miosiro gwo ngina uga tu ti undu na hivyo tondu ninamenyaga ni gututethia muno na ni atutethagia muno na ngina uga let me move on na ngina accept na ngina bina tatwira tiriri tondu ni wega kwaria ndeto ici no kore cigioka munene agiuka andu Embu niki marateire niki maranginite riria Njoki wa Njeru mweshimiwa arari thini wa kamiti iyo maranginite ki na niki megute riu mweshimiwa Njoki atari thini wa kamiti iyo taruni thini wa committee ni twa ninageragia lobby through the committee and through the chair uvoro wa coolers cieria na nirarikana gwicingi twabetwe actually cieterere distribution to the county ninabataga lobby mbeu ta icio narikia gukwira seeds and seedlings na nginyagia uvoro wa boa taru kwi kithima ya kuria mwena wa Makima Makima ward thini wa constituency ya Mbere South na ninavotete lobby na through the committee of agriculture na ngive wa kithima kia borehole kia kuria mwena ya community na tukithie tukironja kithima kiugo na tugika ground breaking wirosi wabati kwambiriria mweri wa February mwaka uyu twina gwa 2025 koguo ngoro yakwa ni na mwivo kwate anangikona na umire committee yo andu andune te marega kuvewa kithima kiu tondu ni raumire kamiti iyo tondu ruma karega kuinjirwa kithima kiu ana ni nja ya kamiti iyo wanaona megwe ngoro ciao ciekatia ciena makoguo ni ravo watu na giteo angikorwa ni gukuvoteka tondu ya mbituki na ikia advertisewa ni kamiti iyo kana dai kamiti iyo matikarege kuinjirwa kithima kiao kia Manjiku mwena wa andune mwena wa Makima ward yes thegi muno wari horo wa mai nyumo metaga maji ndio tugaga mai no ni ndirakigwa uroiga hindo tuko muramura gatheti na Njorogere ni twakora kwanyu ni kuri muradi wetagwo Kanyua Bora irrigation scheme muradi wa besha nyinge muno yes na ndiroya te muradi no urugorio uhurwo coke ukarugorio mtatwire cia Kanyua Bora irrigation Kanyua Bora irrigation water project irrigation ninarikana ni yarugoritwe na Kanyua Bora irrigation kure mwena wa Kanyua Bora tatiga ngwire Kamau mwena wa Mbere North na South thina yao munene muno ni manji na thitima tondu wabata kwithira kuni kwa thitima ciumaga ni twina damu nyingi muno na nauko misie ta thitima lakini most importantly manji tabe utigani mweshimiwa yes mwena wa Mbere North and South Mbere North Mbere South yes nikuo demu cire na gutie kwi kundu gutai thitima na nikuo thitima yumete yes no gwithina wa mai na gwithina wa thitima na nikuo demu cire na nikuo thitima yes abandu bana mwembo ga mombi arugaga na ngio mombi arugaga na ngio mombi wa nyungu aombaga nyungu wakawaruga na ngio ni gasereka nyungu gaika orage it's not a full pot mombi arugaga na ngio riu na ni undu oguo ni lobbying ira na nekane nginya ni kwa wi mwaro through the mic ni naugaga andu a Mbere North na South marurie ndeto cia barabara na manji na thitima riu tugiuka ba murandi uyu wa Kanyua Bora utagitetwe gutethia arimi 1,250 niyo metererwe ku benefit kuma murandi uyu na nirageria kurumiriria nginyagia mweshimiwa wa mwena ucio tondu mweshimiwa Ruku muthenya wingi ambira murandi ucio we utagitwe gukathira mweri wa Julai mwaka uyu wa 2025 koguo kwina grace period ya gatakatiri kau na mweri wa mugwanja kuroneka murandi uyu gakorwo imuthiru completion na ura occupy 1,000 acres of land yes ni muradi munene muno ko ni kumina andu amwe na wa Mbere North matetheka na muradi makiria mandu ngiri kana rimwe na 250 magatetheka makavota ku improve
manje mao makunyua wana makurima nigetha at least over wa kuvesa kwa irio wa muthenya kana wa vindi wa kimera no mbovote kuria irio cia through irrigation yes koguo ni ramenya over wa murandi ucio aya ni wega uguo hau kabira Mheshimiwa Njoki Njeru ni kugwete riri uhoro wa ciraniro cia president maundu amwireire hi ni mugakimuria makinyete ha na wauga ni agakiurio na akiurio na njira ina gitio hi ni maundu ta mari koguo andu a Embu mwereirwo ni president William Ruto hindi ya campaign maria murona hihi ni maikaru matari marahingio mugenda mahinge ona ihenya uria kungihoteka miaka iri kuma akiingira no ni mwene kugweta monthe Kamau maria makiukuhota no president agakorwa no gauka mwena wa Embu tondu maybe kibe giki kiuga ni kithire twita leaders ni tukora tumenyete kana itinira yake ni kamwitikiria guka Embu no angekora no gakinya Embu no amende vandu va Embu county maundu maria manini ningivata kuririkana ni atwire voro wa Embu modern market kana thoko nene ya Embu iria ratumwa of course project hiyo maybe no eke inspection kana twire ikathira ri tondu kuvitukira partnership ya national government na county government project ino ya Embu modern market ni koretwe kithie na mbere kwina ingitagwa Iciara market wanayo na ingitagwa Karurumo market icio ni thoko itiganite na ingitagwa Runyenjes modern market ino ni aritio voro wayo lakini tweterere voro wa gwikira musingi ya gwika foundation na kwina nginyagia county aggregation center industrial park kuria mwena wa Mashanga itagwa Kaip nayo for inspection kogwa kauka kitroria ino cionthe kana gitwira mbesa iria ina cio at least ni agotuthiriria tondu ideally ni turevoka president wona auka moroto wake maybe na tekwa ni na preempt ni kuga project iria already nyambiririo akorwa ina mbia cia cio nigetha irike na no aremwe ni kwambiria maybe project njeru atambite kurikia ino cingi ngura kuru nigetha at least gukura kwina kindu mundu anginyitira but over and above watukiuga mundu maria twirigirire ni wega wana ukira mundu ni tweterere no wega gucokia ngatho ni kaundu kamwe kari angikorwa ekite ni twekite twagucokerio ngatho angicokerio ngatho no aukite na india cabinet retio over wa digital hubs ukadirikana muno makiria na ni wega you give credit where it is due tondu kuria mwena wa Manyata Technical and Vocational College ni wa vested computer 50 na igitweka commissioned wana Jeremiah Nyaga kuria National Polytechnic kuria mwena Jeremiah Nyaga na kwena wa vested 100 computers kwena Embu University wana kwena wa vested computer 100 wana Runyenjes Technical and Vocational College wana kwena wa vested computer 100 Bere North ukora kwena technical college wanakia kibesa na computer 50 koguo maune mamwe maundu maria tungiuga at least vindi ya kambini no augire na ni waikire atia ni wa bingetie riu okay no akiaga higo gioka Embu tondu tikio mubango wake no ndiraigwa gakwa gikaracagana na ni kiumia kigima oguo ndikona uria gikaracagana ona utikona ndikio mibango yake na kiage gukia na ihinda ria riri ria ona ko tiko kare andu magitwo kuma Embu atongoria magioke makionane nake hakuhi riu Mheshimiwa Njoki Njeru ungitwo kuo wirwo Mheshimiwa nyita microphone ira muthamaki kaundu ni mariko ungihiuha kumwira ningimwira mbere maundu 1 ningimwira voro wa project icio na icingi nyingi nda na gweta kuma mwena wa Embu county ageragerie nigetha tuvingirie tondu twa muthurire na ngoro imwe tumwendete gutai undu wingi tutigaritie na koguo twita ekari ya Embu na turi ya Embu tungicokerua ngatho tu na kaundu karia angitwikira gaturikiria for example tariu ni watu thondekere Moine National Stadium ya Embu ina national standards ni mbega pio now we give credit where it is due na ni watwiririte nginyagia ya Njukiri ni akumithondeka koguo riu after iyo ya national ninge kamwira president tafadhali ririkana nginya ya Njukiri 2024 vindi ya International Women's Day ninamuririe ngivesa na speech yakwa kuria mwena wa Embu to nitwe twa mihostaga na ngimwira voro wa gender based violence uria inene kuria mwena wa Embu county na ngimo akini promise ni akonthondekera of course konthondekera ni kuthondekera Embu county rescue center koguo ni twacemania nake Sagana to nimse no ngathie Sagana no ngamuririkania ni mwire boss your excellency rescue center
no atumie terere tondu cases cia gender based violence kama ni nyingi muno kuria mwena wa Embu nirai kuria mwena ma Mwea ward iso kuvesa na sanitary pads kwa some day secondary schools na kuvesa na ikundi bia cia ikundi na ninerirwo voro wa gender based violence voro wa eritu kunyerirwa ni athuri akuru magoca eritu twana tunini na kana amethe makona na kimwira na ciana ciao na tinjira ya kwendera ni gukanyiriria mwana wake na cira ucio watwarwa mbere ukathirira baguo guo kana mundu akathie akabakana andu acio makarekererwa na twina rescue center andu aya no batega gwikate kuoswa magatwara vandu makirora guo makiaragirua na makithondekagwa niguo ate wagwa gukanyiriria gukanyiriria ndio tuga kunyitwo kia hinya kogo ni gukanyiriria no wa hekibo riu mheshimiwa Nguria ni wega kwitia project njeru hena project igoro itarindiku ndiro na kwina bata nigetha tutikaigire president murigo munene ambia turikirie iria atwirite and especially iria arona ni akona mbia riu yakwa ya rescue center nwe korwe ni project njeru no nwici nai mwiririre twayererere mundira mukinyo kama guta then kiuria kiu kingire kwina atongoria tawe amwe matarenda kuigua horo wa icera riri marauga ni haki yao na ni haki ya Kenya kureherwo maendeleo na tonginya ukorwo mwana wa president tonginya ukorwo wa president nigetha ureherwo maendeleo no senator wa Kuria Nyeri Mheshimiwa Home wa Matinga gatheti-ini cio muthi aroiga atiriri we ethirikari-ini ni undu wa maendeleo for the sake of development ogiuga ati hau koguo ni kuga maendeleo mathire ndagakorwo ethirikari-ri kana atia nitakuga oguo yani okondo ni gwa thirikari ndukwona maendeleo kana hii ni kuhiwa hama hiwa yani hathiaga ate kama we thirikari-ri no kuvota kolobi na no kuvota gutindika maendeleo magwaku tondu taru kama waku mucia gakorwa niwe ithe wa ciana ciaku and I want to believe you are nenia withire ciana icio ciaku we niwo we ciekaga maundu monthe na withire ciana ciaku itirakwenda wana wakinya itirenda gukuona na nduo marivagira visi nuo maguragira irio nuo maguragira nguo marega gukwigua kana gukuona andu acio magatungatwa no na no kora matina baba wingi at that moment umosete wa kumekira maundu mareo mekagira ta baba wao na ndio ngiuga ni undu wake tondu President William Samoei Ruto kamwena wa Embu County ndana ukanundu ani peke yake au kanundu andu wa Embu County mirandi ya maendeleo yao kandi na ukane ya Ndaboweni atetheke yao kanundu wa community ya Embu nigetha vote gutetheka koguo ningira tongoria aria engi tutikavingiririe president gukatiga tutigatuike selfish tutigatuike andu endi tondu twatuika andu endi ni kumina ni twakanyiriria andu etu wa Embu County kana ekari etu wa Embu County aria mangi atetheka na murandi fulani tuge ni twarega na kwina murandi wa kanywa mbora no gere kuthira ukathira ubati kuthira July then mbeca icio ikacoka kuma ko na president nike wikagira kirore kia mbeca iria cigwika atia akarega gwikira kirore Kamau ukarega kunenga mutumia waku mbia ndangithie thokori akarega gutuva mbia cia maendeleo mama then tukakura twi at stand still matters projects koguo ningiuga tigauke tweterere turutirwe wira we thirikari ri no kuvota kuona maendeleo maria marathie na mbere 2027 inde kurasa wa mundu akathimwa na wira wake tumuve kanya turutire gikinya 2027 bwana tukarora kiganino Kamau neguo ndenda tuhumuke no tanjira oguo president ehinyocio ehinyoguo president chairman wa Munanda ti mundu wa sasa leta gwaku uri ukororaga ukera ndu onthe ukaiava magauka yes wanatarua kabura thimwa kambira thie ningithie ngaritie ngina uga kire wambitira ngamenyera mbere because he is the head of state na nike baba wetu nike tukwirite kila kitu na ndu wa Embu makambura ngiatirire ndaponi watwirira kinai kiathire ko ruto kambiriria gucira ngimera we kava thiogire tondu twakuthuria nigetha tugire negwa thank you mheshimiwa thaigire ciaro cine tukwamba guikeria wona twacokereria ningoda kuigua hamwe na muroreri wakwa wonu waku mheshimiwa Njoki Njeru wegie ogima wa mwiri na githomo kia university amu hau naho hakiri ona inegene ndiraigua kuma kuri aikari a Kirima muroreri ndugathie haraihu studio twina mheshimiwa Double N Njoki Njeru kuma county
ya Embu njugaga titagoko kumago no wega muno ni twacoka nigetha turikie ndereti ino ya rucine de county-ini ya Embu. Tuna mheshimiwa WN Njoki Wanjeru na by the way napenda Embu sana. Karibu. Na ni guthaka kwitagwa land of opportunities. Kugore kurarigana ni nduracaria. Yes. Kondo guthaka muno. Negwa taru guo kuraura ri gutigithakarite muno muno kagiri kega majani uguo takwa mai mavure randa. Yani ni kuthaka kwega ni wega andu acio ni andu aitu rimwe na nyona mami itu toimete Embu no ni ndimuria makiria twiria ndigwiciria baba wakwa endai kiria ai mwa muvanene na baba ndimuria kahora kana aimete Embu riu ri tutanathie break mwashimiwa ri nigukurite uhoro wa ugima wa mwiri mani mamwe ma maundu maria ndiona andu aitu makayaga andu akirima uhoro wa ugima wa mwiri uguo twokire nyamu ino kiria mubango ti nyamu mubango witagwo SHIF na githomo kia university ukiuga ati maundu macio mere president akihariria guka gucera akiuka gucera ni nyambiririe na boro wa university niramenya kwina ile funding model na funding model iyo ni ikoretwe ina kathina we tiga tuge ina wa kathina kayo tondu ina ni irakwithia andu mirigo mingi muno and especially ndore matarevota urona ni marakanyirerua muno actually in every weekend tukora twina WhatsApp na kandi nyingi muno cia arambi twitu arambi cia kithomo mo university wherever koguo it is a real burden koguo ningiuga undu cio wikarirwe nthiringi back to the drawing board ya funding model yo anakabaria kwa ina help ni atethagia lakini ino ina goro muno ciana na aciari ni mararemwa ni kumi accommodate na kumi afford koguo ningira president auka kirima auka Embu twacemania Sagana no atukamwira boro wa funding model eno nigethe twike review ndiringi karirwe nthi ikiwa marekebisho nigethe itagatwike ni yaretwa ita murigo kwi muciari no menye muciari niko caragia mbia ti mwana caragia mbia tondu students maina thina muno na niramegwirira ntha neguo na ugima wa mwiri no ugima wa mwiri naguo ndi ingi kamutwa inaga NHIF nauga NHIF to ni point of reference dutha ino twigwasha na tutingicoka it is not practically possible gucoka kwa NHIF diko na kungivotekeka riu twi thiini washa ningenda kuria andu a Embu county na eroreria Inoro TV aria maratuona kuma county ria cingi nini amenya cai na kathina gwi kundu iraruta wira gwi kundu tararuta wira ina issues it is not 100% na niwise mwana araciarwa kwi makinyo akinyukagia agekatuika no ambiriria winning agekanyua karia kangina kwina baby steps koguo ningiuga tuvesha an opportunity na chance ya gukura na kugimara tutikamitwire na mavitia na marakara at this level na tukiuga tukamitwire na mavitia na marakara at this level ni tondu angikura tutiracoka thiini wa NHIF twi thiini wa catha ino aria mavati gukora makimiroria ma make sure next iria civo kana mathina maria maivo ni matuika ni marorua na mathiriwe nigetha model ino ya SHA ituike ni kuruta wira na nimeraga atiri kuria kama riria Embu riria niracemania na wananchi nimeraga kana riria kararira kariraga reitha ni kavutu kana gatiregua wega ni karwaru ona kana ni kathiire kioro na ngiuga thirikari yegua andu makirira no ndu asha mathikiririe megwe mathina ma SHA kana maiku na tondu mathina mau ni maramenyeka kidogo ni ikwe marekebisho nigetha at the end of the day ituike 100% ni aruta wira no andu meyandikithie andu ni meyandikithie mundu aramenya bata wa SHA riria wanyitwa ni murimu bari ongerivirwa ni SHA ukethira ni arambio reka koguo ni wega andu mose jukumu ya kwandikithia ni mwetago harambe icio mheshimiwa cia thibitari no ndwa mirimu hospital bills na cia ithomo they are numerous that tungivata ku afford haya good riu ri ni weka wega tondu horo cio no wa ucira na no wa ucira wega mheshimiwa reke tugurie ona korohi ti wira waku no ni haroka kiuria gia bara haha ena kiuria kiretwo barabara ya Rukuriri Gathageri
Kanyua Bora. Yes. Nere kuyona nikihekire iyo ni ambite gwiciria kurungama kidogo lakini ikoretwe kithie na mbere na ina mwirigiro wa kukinyanginyagia kathagere tunari ginya the last time twaida president na tongoria rengi ya Embu ni waugire no ku make sure at least ni gukinya kwina mbia cia kumikinyanginya kathagere acoke appropriately cia kumakadagere kuthie Kanyua Bora koguo ni mbise indi to aina aukithe na bagwiria ringinya agikomissionaga area irrigation project iria yatukaga ni gutethia makiria ma andu ta 500 uguo na koguo video ni waririo barwa barabara iyo warikia kugweta na ndiramenya imuvango ri wake na kwina mbia already abesanite cia kuthithia na mbere barabara iyo uguo. Haya good warorari Mheshimiwa Njoki na weciria uguo tondu kiri o mutongoria rona haraihu ri yes niki uria ndona ngiroka hakuma kuri aroreri aitu ri tari kuria Murang'a maranjira ni matuite itua ria kuamukira president uhoro wa 2027 ni thutha-ini no kuhinda riri ni maramwamukira icera riri ria president ri ni siasa kana maendeleo. Is it a political tour or a development tour? Warora kana ribati ukorwo ki ni nariro rioguo mundu ru athomire literature no erewe ngorani muno nuone ta siasa kana nuone ta maendeleo no ningiuga mbere tondu president araugire ni ndeto cia development kana ndeto cia uthii wa na mbere na mirandi tuose wogu aratwira tutikarorie from the political ateni mwena wa siasa tumurorie na rintho ria kuga auka ni undu wa maendeleo na korwo ni undu wa maendeleo then maendeleo mau twamona ni tukamwira ni uma waukire ni undu wa maendeleo na ni twamonire tondu ndigwiciria kiria kiramureta muno ndaugite aukite siasa augire kavinda ga siasa tika kinyu koguo turamosa na that uncle and na tupkaramunia na optics cia kuga ni uma aukite nundu wa project na nundu wa maendeleo tiga tonye ndeto cia siasa kana mwiciriria aukite nundu wa siasa wa mwiciriria nundu wa siasa tuona maendeleo no wona siasa no wa mwiciriria nundu wa maendeleo no wona maendeleo. Good riu Mheshimiwa Njoki we kumarira wathurio guku Embu ri hii ni tondu turiko twaku ito ni twakiaria cia muna we mwenyewe ri Mheshimiwa Njoki ri maundu maku maria ungirahira kuri andu anyu a Embu ni tamariko kambuge Kamau miaka iyo iri na kindu guo ni tuita iri na thukuma twathurwa ni asiria ni mborite na kani vote atua nyenene na vau mbere no kuusaga ngikwira rira na thini wa kamiti ya agriculture ni mu member ni nabataga gutethia andu ai muginyagia na mbeu na miti ya kubanda avocado maembe and what have you but over and above ni nathire ngiona vandu vaina gap Kamau na naudine gap iri kono ndie gap ya eritu aria magite ciana mai secondary school magese na mai secondary school either mundu aumire form 1 kana tu kana 3 kana 4 nundu ndavota kurikia kithomo giake na titondu no aturire visi kwagire mwana akigia ndai cukuru na ngithiuruka thini wa imbuka itengicaria atumia acio na njira yao kwiyendera gucoka cukuru and a success story ni ati last 2024 ni no sire over 70 women na uga women lakini watrorio kona ni twana tunino ni usini twabikire twi tunini kana ukethira ni to single parents na magina itikira gucoka cukuru no cio ni project ile buga ni flagship project yakwa Kamau animetaga restored hope kana kumacokeria mwivoko na nie ni maguragira uniform kuma iratu nginyagia uniform na tai na muvuko wa mavuku na ngacoka ngamarivira school fees one off tarugure aria 2025 goti mundu wina twina thiri yake ni mari bagiro guo ndiki na magenda gathini wa secondary schools nigetha kivai mundu enuke kwa muthuri wake na twana twake kana nduke kwa twana twake ngiona baina gap na ni marathoma wega muno na gwikaire tukarekire aria marekire igeranio last year kwika kende tukaragire C+ getere kuthi university no karauga atendera kuthi university karenda kuthi Kegari Teachers College na kathi ku tukamarivira school fees and then this year 2025 to ni continuous to twasire form 1 form 2 form 3 form 4 this year turosire form 2 form 3 form 4 tondu gutena form 1 now twina oringi over 70 of them na marathoma ngi marivagira school fees makinukaga mucii kwao to ni secondary school that is a successful story ya Embu County na next year riu ngosa form 3 na form 4 nigetha 2027 twose form 4 tukina rekia ndeto icio guo nacoka no na riu twakiriria girl child muno
na akigendaga na mbere na boy child wanake wana tukimarivagira school fees in the secondary schools ngina matwara thini wa college make skills itiganite na magere makarikia mweri wa April tuthiete nigetha mathi internship amwe mareka inyothi amwe mareka beauty plumbing journalism na onga marivira na kamasariria nyagia kwa mama hostel within Embu town nigetha tupate gukiria both boy child kana mwana wa kamwanake na wa kamwiritu na soka uboro wa tumia ikundi cia tumia tukamavambia ningore twengi mavambesa iria tuvesagwa ni ngaf women economic empowerment funding iria tukoragwa twina kuvitukira ngaf na nitumavete over 800 groups already na recently iso na ikura mwena wa makima tukiva ikundi I think tia ikundi te komi uguo twamavere besa mwena wa Mwea ward na nundu akumaukiriria tipo banking na biashara cia uria mekaga na woguo tukaroria nginyagia youth anao ni matuikaga ni matigagwa na vuvana ndi tumaroragia nao twama empower na njira ya kumavambia na nigetha meke maundu mao maria mekaga mwene ya nduthi na twacoka nundu wa kindu gitagwa gender based violence kama in history ngitwara eritu a sukuru secondary school ngimatwara seminar over 250 of them ngimatwara kuria mwena wa Moi High School Mbiruri fully funded mathire tu kuthomithio kutheri facilitators maundu ma gender based violence and what have you na ngiona undu mwega muno tondu maretete vamuno makuvata gutetheka muno makiria na njira ya kuthomithua na kuna yuguo riu mauni mamwe na nginyagia bursaries ngore twengivisa na bursaries aya good anyway mundu tare wagerera undu no ahuthie yes ta mundu no arigwo gender based violence andu 250 mheshimiwa wa metaniki no ugithikiriria andu cio ikara thi nao makuhe mathina na maruo maria mageragira makuve rugano rwao tondu twaina nginyagia aria tugaga ni victims aria mavitukira through FGM magakwira oni magimarirwe kana makiruithwa kia vinya matakwendera amwe ni manyitirwe kia vinya ni ababao kana ni andu aria maururaga waku uguo yani it is a sad case naguo ndonire tariwe ucio ni nundu mwega by the way ucio wa GBV tondu mundu uria uikaraga wega kana handu hatari na mathina ta mayari ndagaciria bururi wothe uikaraga uguo undu ucio ungi ni basari ona tuika basari rimwe neoneka mundu teraconorithia mundu ni aiconorithie mundu no riu wega wa basari ya kwa Kamau yakwa ndinjonorithagia muno tondu yakwa ni very structured kuringana na ngaf tombati kuvandu aria maina mawathe na ciana cia ndigwa na aria vulnerable kana single parents ciana cia single parents aria nao my vulnerable tono kuro single parent na no revata Kamau wanangi kuna mbeca ino itieganaga tondu mbeca 1.2 million quarterly koguo within 1 year no ni 5 million na nicio nirathomithia tumia aya nacio haya nicio ni athomithia boy child nacio nicio in day secondary schools ni athomithia ciana ino nacio na no acio ni ratwarira ciana cia mawathe PWD no acio ni ratwarira ciana cia ndigwa na cia single parents riu ni gitumi mberaga president agatwigwira nda twita women rep tondu twina county ngima na mbeca icio ni nini ni geta tuvate gutethia no ni mberaga andu marega magutethekera kwa WN na basari makathie gwe single constituency MP magatetheka makathie kwiria MCA tondu anaone mabesa gwambia naga inoro ni yendetwo kumuno yebwe message ira ciokete handire kwa na message nyingi kuma ida twajiriria direct ino message ni nyingi muno thank you asante sana ndo account ya Embu ona nenda mutia ndono ria mwendete Inoro TV na no wakethu ni mundu thagwa murithi wa iratu kuma kuri ogweri na jamba ingi murata waku muno uga ni murata waku etagwa ntho ya ngoma ndageitheka rimwe cimo ugo horo aiko heno ndo itakuretie wina ndeka ithatu cia kwiyaria aikore wina ndo kwenda kwira andu akwanyu riu no maririo na Kiambu gya thinie muno undu renda kumerira ndeka ithatu ciaku ona no wi yake nacio riu thank you muno Kamau ni na cokia ngatho mbere andu a Embu County kuma riria mwanthurire ni ta women rep wenyu kana mama county thini wa Embu County ni niramenya wega mukarora kigeranio ndi ya mugwithio na ni mwiraga iratura na kinatha twa murago naguo mugathe wa kuona utesaga wa mwene na ni undu uguo mbuge nafasi ino ru mumvete miaka yo yatigara no nguthie na mbere kumurutira wira kuringana na ubotira ngokorwa ni naguo na indo iria mbesagwa ni thirikari ni getha ni muretere gutiwa na ikimwe na no sangiga kando mbugete muretera
ni tondu wake tondu mwambere kura nigetha ngamurutire wira ucio na koguo ngamacokeria ngatho cia mwanya pau vengi mbere atumia aria akuru na thuri aria akuru a 70 years and above uvoro wa mbeca iria cia inua jamii kama ni mandu magamono makambira ni tucokagiria president ngatho ni undu wa gutuva 2,000 wa mweri no ingi makavurwa njeki makongererwa igakinya ta 5,000 no amegue wega nigetha mabate wanaogwiyaka katondu 2,000 wanacio ni mbega lakini gavurwa njeki igakinya 5,000 ningi for president the next financial year kana budget amaririkane tu amongerere nigetha tondu maitaji mundu arakura kamau ugima wa mwiri nuramenya ukuraga withina ri wana miririre makabata kurorua na njira iyo mangikora mayandu makenete muno makiria then na vamwiso mbuge riu kabinda gaka twatigaria gakurutira andu wira ni tufewe nafasi turutire andu wira tutigane ne negene ringi wa mundu akathimwa wira ratiria ya iria kathima mundu ni wira ria mundu agakora urutirite andu wake na koguo tuve tongoria nafasi aria thure maturutire wira mundu aremwa ni kuruta wira no ukegwa na wira wa ndeve akinya vindio na ni ta mama county thini wa Embu county ni mere uvoro wa gukuanira mirigo angikora ni uvoro wa sanitary pads thini wa day secondary schools kamau ngoretwe ni very vigilant tondo dikwenda gukora kwina school dropouts cia iritu aria mai na periods na matirabata gwikara kirathiri na mabata gutekerwa advantage ni anake na kunja makina gianda na nimere ninguthie na mbere na drive iyo na kumatetheria baria nguvota nino ndingivota gukua mirigo yothe ya Embu county lakini baria nguvota ni uguteithia ningutethia pio na ngina uga tuthie na mbere tukigwatanagira na njira iyo na tuve president nafasi aturutire wira atuvingirie mirandi iria twirire tondu twarega kumuva nafasi ya gwika uguo tukavavia ni twe tukevavia tukauga gatiriri tutieva president nafasi na mundu abata gukuringira ngima vera ina mboga wana ngima wana mboga ikineka atia ikinetika wati gwovu neguo thengio mucimu wa Njoki Njeru ni gutuhoreria na gutwariria wega rucine ndacoka kuririkana ati Embu hendi kuraria kwi gutuika hendi kuota cia heckling no riu no ahoreria ngoro cia andu na asante sana mami no wagucokaniriria neguo ma na ni wangenia tondu wauga atiriri mundu amba kuga kindu ni kiega wacoka ugetia kingi no ndukahure giki kinini ugetia ki wambe uge ni kiega 2,000 ni njega no cingiongerwo ikinya 2,000 ithano gukorwa twembere muno na ndekimura atiriri andu a Embu muthenya umwe no muriruga na nyungu mutigotura na ngio tondu watura mumbi arugaga na ki na ngio Thank you Mheshimiwa Njoki Njeru reke tukinyie hau nigetha wagithĩnjio ke no memerekia mũrĩhĩre asante